Polkare unungeo ane la didi ben entotini atika tikinya kome utema Bernard Festo dong luak kar mukarangej ukarugen koma meberu chalo media nyola poklo kangea I actually province dong tini atika yar kamaleng press conference mautime ki KSP Hotel Mathieu I City Megulu Yok me fopa drum matika biri ma ya yom tutwa biru muma web kaba macha chui unge ngo matika tima piani yok me tu fopa drum mitian ma beach dong tima u chen chi yope dong beno chatero ka choke ma pol beno dong timme chi wano ni tien ena yuberu ni no mau pore kilwa matia chui mengeu ket makaka chi ka yupe ko bi fopa drum me ma ani chi mo ko amiro tieto ni watiki tela ma bo berutie I mwana ni yok meto ko fopa drum ma mi lwa bunge ketma kipitelo kwa actually programs mo ko I tela budget maglole management committee I ayom metier won kommanyen tien makilo nyene do ba ken Moses ma en tio berngara kan tiatung la cham Moses uberdam mauri ba to di bekar malaj twan to chal goalkeeper bekar malaj way kare ni en futuro bene ma chal corporate person to ko di madam futuro I lok mater di bene tie ka ten lo ket gum district football associations ma riba bekar malaj ci beru ki en ma chalo da ma uturu diru ma chalo da ma futi diru ma chalo da ma ti tera meturu diru wati ke gan ne bigene la ba diet I tera ba tuli programs bien ko ti che ke kamba erbe ke ti ye ka bi ma pat wana erbe da ma ti uti pa NGO ka chel ke ti mo ken pol so wa ngai ba en ket matela wa kilok mado to diru wati ke gan ni Moses ba kene ma be down ma ko ket gum municipality bitel wi wa ma be to twal donc wati be ke jo mo kene ma be be ka ten ko ka tel kwere benen na chuli province wa nyim kun la le kore ti tabu santo la kan lim ti alere Gladys Karan ti Innocent Oriem team manager Tio Chan Charles Matthew Berengara and ki la dit matika do we fans era yiti Robert Okwera ki dong bene ngat mati chumpi luti biacha mati de bachuli era yukir Anthony ki ngat mati kaloyo biacha bebas bachuli province Tio Karayot Mambo magen tiga tiken ki Jeff lupa kene ci man era yuberu jo magen betelo actually province ke jo mo kene futie magi be ka tikwe ki quartier gen mauti meben eneni me wet ko jamme ko bet mabe lok matich ko bedi la dit madoro wi fans tiga ko be ka chen ki fans mo kene magen tie to bi ma pat pat ni bachuli e ka choke ma wo be ye choke lo tele pa fans ko biro ke ka bi wang Gulu City Moro Agago Pade kit gum la mo down and wang ko tie donc ke me yoti jati ma bot gi ni ma charo fans wa mero ni ngej ku rom down gi mo ma ki bitimo itame cha ko be pere jëm wang ya tim kamaleng bien ne ilok mutu diru jo ma pi ki tek loyo era yu biru to aktu diru guri me fo drum chung e kom to aktu diru way mo gali bari yo kapar bor bu chakke mo ko chung inge tim be to tim le yara bu biru to aktu diru way yo ngeye mo gali bari yo kapar bu wen ono fans era ye gi chura wa lawens balu tu ka chir ki management team wa mero ni fans bu do chen me jakoti ka chen ket mano ke tiu kwere chon donc man be be tie
no kubbe ber ma job ikingi e mo ga mo karo ni pa ko ber tie no kubbe ar ngew ka ngej be ramadan wa ka ni ber pol ka ngej be o bot jumo kene wa ko lo awinya ber pol mano da na ye to wa mo ga ene la dit ma doro bi fans o mi rokcha ni lo tela pa fans wen o mi ko be tie group ke a tie la tie ko be kilo tela gi a bi ket mana dit wi gi ma tela dit fans ber management kan lo management o mi panchi ko go bot lo wor mo kana wan mati district mo kana waki aturi wa dan wa ko ngo mati ka timme wa ngej ko rom down ma be wa lo ka ni ko be fere wot ben ka tie o mi ko be tie ne ka wan ka wot mi cha ka mo ka gore wa ber tie ma ki wor ka che ket ba no jam ke timu ko ka ba le wa cha wa wor ka che mo ko wa don ma down nyo bi wa ki ni ko ri pale jo o wa mi ro chu kin en wa dok chen wa ki wot ka chen ma ka wa o ma pe dok ni ki wor ka chen cho wa ma cha fans duon u pe ta total very dul be kilo telewu wa ku be yot ki dok mano ngej